Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia kung pumanari-nari na wakana nadi akan dikukurmatan nadi pri dari lang sangka iya grup. Ala double e grup. Hadin dudayan ang gaya pon di Raasi Haji Siti Alia. Aso pamilya Anansi. Nawadeng ko na dia kena masara ko kipa pumagulaw lang ko menang usulog pudinyo at ipataw ko na makangay kano ko na mapakasubusok tuntan ni Dio Pawingin sakati natatangkay ni Ibun sa sulisa wassalam.
eh